ebi babigambira omuduumizi wa poliisi mu disitulikiti egi Consolata Kasule obu yabatayire omu kicweka kyabo n'ekigendererwa ky'okukyendeza obuhenda biragiro mu disitulikiti egi. Abaturage aba nibagira ngu OC wa Kyanjenyi abakabize n'okuburabuza emishango yabo. Owabanze kukwatwa ngu yayise ebintu bakamutwara Kyanjenyi aha polisi ey'omupoliisi ogwaro kandi uwo kubanza kuzaho habira hariho ndijo owabira ntakahumbura konka tukahuriraga ngo bashazira ibati owito wa masiyoro nwe yashazira ibati ahanyuma y'ukwizo mukasheshe barukumugera ngo abarukushabanya ngo agenda muyihe yakanga rero mwihangwe shamwenda nangwa mutari na nyicuro shamwenda kija akanubwo yarwo mu kikombe ngo yasha ibati rero umupolisi akatugera ngo yabagire mugerebere police umupolisi mwana magize umutene ukora masiyoro kufite bara mwana ibyo rujungu bire byo kugamba ibyo gambira mu rujungu rwarwo rushwa ngo takucengere so nanisha bwana DPC OC wawe kora byo n'ubugenda motoka ni ndebe nyuma hariyo hingi yo mutwakirire umushoro ngo kuno byakoze sasa akagira tuno DPC yo nani mugambire byo byo nagamba abantu babarwo bakurire okuno mushoro ngo kwakoze kunani nshango yo mishoga bakukore mirimo y'abantu bota choosing akagira ngo DPC nani ngamba nawo mu rushungu ibyo abantu babatavurira. Mu bintu bibari kutura osogu harimo kuburabuza omushango gw'omukazi Patience Ampeire uwunyina Zara hamwe n'abaramu bashenyire enjuye. Tubo Steven welcome. N'omukazi wegeriyeti bitutu mundera howe umugoye guri ogwenyine. Wakabiri Rovi na Kensos omuchara wanyi narisinye na wa welcome. Nare nyina wa Patience owakashatu mposiano mwebasi unane mporano wakubya mumanya na mafia nukanyamano ojang kumure kuyire homwe umushungu w'abantu abayibintu baza kwetakuzi aho nyimanyisasi babire bakwasire biti namunanga kutera mukikuru barakumutore byabena akora abana na namuka mwana ebebirengeserize onka itankabebembeze tuyikaho bajyanga umutaka batwara amatiko munga ebintu nkebi nibibongesereza obutabanguko mu maka oteireho no kweraritsera omumitima y'abantu omu kicweka eki katero cyabinchikwata nyineka uba kweta weruka yanja ngwenzi niwachenyiza wenaho umutaka hatamwo kubusabusa namujyangwe ibintu byena bigendererere konka weruka moyombeke ngo abantu bacyenye nkanda kumanya nguna neze yashenyire bakajimwombekere kamuremi yombeka ya omukazi yajombekirwa n'ekitongole iyo kushenye yotombekire. Abaturage bomushaki weitu yagambaho nabo basaba ko abantu bona bakwatsirwe hanshonga yo kushenya enju y'omukazi ogu baguma omunkomo oteire no kugira ngo OC w'ekicweka cyabo ahindurwe ahabo burungi bwetanga naise kahenga ngachabu yagambamu mbu OC wawe mutwala muulirize mbu mutwale nsibeho polisi kati bwe natwala emyezi 3 basinafuna polisi mulala ekyo nakyo kiba kizibu hati mumpe mukagapu kake ntebekanise eka yanje OC aine ensobi naye era waliwo akalungi akatono ke yali akozeeko sometime akatikwe yes nyenda kutandika n'eriizooba nakigambo muri nyankore nyenda kureba abakugira ngo bo bina amaani ngo bari ahiguru y'amateeka nyenda kureba abakugira ngo turakwatwaho nkwakuza polisi narugayo nyenda kureba abakugira ngo we ngukabuhe najimanya yona ngo nayo nakabuhe nayo bamutwe narugayo abo ni nyenda kubareba mazima gama kwa bansanga hino makuraga gasha kwa Gerard Tugume aba Sky TV agenshonga muri Shema wasanga umwana tujya tutera matafari takuzai ko kabaja ngo baza kubereza 15 zo zasenya uzi yananga ejo nakitembera kwamu nagenda nakisenya ukaya nakujya kandi kotira amaje squat senya mwe ito tino sasi